أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوين نعماما ننجرير ما أتاو دنجران وراء قولي لخو واتني يا ربي أن خير يسكم من تنا أرنو سكم من تنكنا نخنو يا ربي أنو بران سلامهم كما نفادنا كما نوندا كما أنو كلمة لغرين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا عطينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومارمو أولا لقوكي أغرى وران خوبي وندنجتا إن شاء الله ورا كوين أنتي الله هاري نمانو كسينا كما أغاني مدينة نتاغينا أغرام مدينة لحالة بيري وني كمانا كينيا سوا ترون كما ورا كوين أنتي الله هاري نمانو كسينا كما غلاغرام مدينة روراخينا كيبه غني مدينة نكونا bane sura kanu nanti Allah haren jatigi nanyu kunye Allah haren jatiga o bane sura kanu na sawabunya Allah haren na yankasrebe anke onken darajan kitana onken dawlan kitana makata alkhiyama kota ken yana fasamtawi anke nangane sirin kutun kama ora ko nanti Madina atta untenga wala hala bere ora ken koy ora ko nanti srebe no ga bugu meri qabla banen seru kunso kapame nan tawo me kama kunda baneni kembra kebe gane qabla tana seru kun ka hano tokini ken Madina lahalani kemwari Allah rengorno Madina kotabe ora ko ina Allah rengaro qabla hana be kingani salim remoa kunda mundama nanti kembra anyankuri iwa bismillah na anyankuri Allah renda ko ina tuna nyugo men tono nanti nyugo meke anya marnteyen kembra dangi kuma kebe gani qabla hilani akini banu bayada remu kembra kun kana buna gemu nanti anyankai kundi Allah renda ko ina tina nyugo men tono ti nyugo me nya marnteyen kenan yale banu haris bun khazraj ardangi kun kana ramunda ma nanti anyankai kundi ala koyi kun kai nanti na nyugo men tono tanya marten kebe ni banu adi bun najar kembe nga kun kana buna gem ala koyi kun kana ina nyugo men tono nyugo men nya marten malla kutonga wadiga nini kebe gani malik bun najar magoni ken kunga aga ken kunno kunga watibe ora koyi nande quray wonyino quray ke no kuduro wono tini quray ke ngarantenyi genda gunya kanema wi tamaronya kuduna jurumuno angana ti gende soanu ngo kentu serebe no goni soanu ngo gendentu donc ken quray warantenyi tamaron gendenyi kemela nyoma meke bogondi ni jonko ken quray agare ken quray aga ken quray ken nanendi akusa ga tusino kenda jama'u rahale gilaga tusi besu ka humanten nyali na sababu nya serunya ga hami yana ke no usu iwa hayni nyowa men tusi no nyowa men dangin Allah ran kara ko yana dina nyowa me ga tono tanya marnten kembe na serun ko ni toro nyowa me ke halesa sere sunda kane nyowa men kamana ndiga time keta ana diga no khobe jama'u rahale gilaga tusi ken no khoy kelmo seruna kembe na besu nyali iwo kenya ale no ni bane nyowa men ko saga garwa suni nangiri aga giri jama'a ngarera hale hilakari tere nyowa men da wati ne tere kamadi an khulate aga diga aga honne tere
keta to ita tumpaina o ita tumpaini a komi sirebe go kamana tagumance go muru na keta te haya o keta te hayni kemira to ke mori a usaga sagere halle aga buro no kube asage na ndigaro no aga nyiga tusin no hanabe kemira da tusin no hila qari kemira nga ari qanin saundi nyo me na tusin qanin saundi nyo ngumo ma kin akwai nanti akinye iyan karanga kemira Allah hare nyan kabaka nyo men kama Allah renti ha huna manzilna insha Allah tiken no kube hay ke hay o yan kadingranga Allah gana kan kemira nga gilikenga ya bane no kube ganyiga ntinta kabe ganyiga ntinta ken quray dina kansui ken Abu Ayyub al-Ansari ken ken kaye gilikenga ya bane ken Allah hare likumutu nan gata ikara lansari yugo tanawono ken kana kusagara nyuwa meke kaneliga nan gata ikara kembe Allah hare nyime sirahu yugo nyinga ntinta noa tambarullah siri yugo sirahu Allah hare ndiga siginu ti sahaba noa kenga ya watibe Allah hare nda tirndeya baga quray ke la halama teli ke quray teli keni kono koy kemra madinan kon kitena koy nanti lansari wonyino madinan ke wonyino ken fati wadi ganda amru bun abi amir a kenya nokuyi nokuke kemra ka kebe gani amru bun abi amir tarikh gumunda aga bu kubenuri nandiga warama qabla ke qirsenga tarikh gumunda kensa ila ko inanti atoyen amr bun abi amr bun ubayd bun sa'laba bun ghanam bun malik bun najjar kemrenga malik bun najjar bi hay kenyimani qabla ke to sa'untena kenyimani kemra kenna ken kisman la taywai ila ko ala ren nanti keywa no kuni no kuke kaywo ke fati a fati na yatimelle muhilato a fati na lemu hilito amara wadi bani na sahal wadi bani na suhail kagani fatini ara lemuku a wasi kura na lemun qorayen to kema wani kenna muaz bun afra a wasi kenyara ni re muku hilli ni qibaran to kema kembre nga kebe sahal aro suhail unyi muaz bun afra unyi kenya qorondendi kembre nga Allah hare ira hare wala muaz bun afra ya kelli kata Allah hare nga ara ko Allah haringa nanti yatimellemu hila qallini qurayke i hawa fatini to kita ini ke a qoronderi kenga ya bane muaz ibn afra ara sere wala na yatimellemu ku hila khirikan sahal ar suhailiya kamar Allah haranti ina no ke jonkonko iwa qobono sahal ar suhail ira koi Allah haringa nema no kisenga kama nanti no ke ikunda ira kui Allah haringa wono ke kuini Allah haringa na sababunya gille Allah harenga rawul madina rakhinga nema no kisenga kama aga dangiro qabila hoy kun sura munda ma nantanyanka ikumma Allah harenda ko qabila no kusu serunga nanti ina nyowa meke tono ti nyowa meke nyamarnten kembre nati Allah ranya nyowa meke dangi no gabe ogu qurayke kenga no gende ke nyowa meke kenya sugandi na libihino ken sababura yatimelem ko iliti tikendi kumbaga kendo kumwasa kemre ngati irano kuke kui Allah harenga nema no kisenga kama kenno ko Allah haren madunge kuyeke Allah harente ai tina jongonya ko iwa qobono itira kui Allah harenga ta Allah harena riga na ya misireya Allah haren madunge Allah harente ai na jongongo kemra diamenga digana sage iro mena kemra okitena jongo ko Allah harenda qobo kinga Allah harenda qobo ken jongoi kemrenga okitena Allah haren misire kata kane ora kawoni ro misire ge siginden kibareni misire ke osiki ken qure yari kembiren Allah ren kagumu kun kana kumbun osiki ken da dikin mu'minanu mai kembiren nan same ken kane Allah hare nema no kisenga kama mane sabuni aga madunge no ko ken kuya mati angage ya to anu ngara hikima be kitakenni kenya kata kane waratinde na mari buwari kata kane waratinde na mari buwari ken wure na kangai sahal aro suhail radiyallahu anhu dongu ikunna no ko kine Allah harenga tira kuyai har ndai alimanan ka unga wi kundi dongu sere woni buwiri kota dangin tundi kota rintundi ken laworna ko yinanti
Allah hare misreke ikunya nguyen kotene ikumpa wa yana kina Allah hare nga kella woni koni kembra ke evite nen sawra purke watinde na ke evite ke sawna Allah hare madunge ankuyi Allah hare nda kuba ke sawni hinto anunda ko nandi keta horbanno kunu himenu gori ne Allah mbaturanwa ini du qoto ina qubo sirega nati wa kuini unama dunye kuindege ini du qoto ina qubo aga na qubo na papier lay kemrenga kenya garantinte dina kuinea na sawunya Allah are madunye kuindeke fiu kemrenga kebega Muaz ibn Afra keta ayati melemum pilli kyan sahal ar suhailiya ira nukuke gaga Allah haringa ura gaga Allah haringa ken nukuri ke tarugumunda koyi nantin no kuke atta tay wonyino tamru lasirnu isikino tamru lasiri dantanu isikino Allah arena nyamar ne ya nantina kun tamru lasiru na kun kutu purge no kuke garawo hesene daga nen kanne ma mobe kenna nge hale an ko atta tay wo khana yino ka kasai wonyino akombun kanunteni ka kombu ko binu sumai ga kanu kemra Allah arena nyamar ne ya nantina kun ko bi kutu na kun qoso ina kagira khan ina ara khanyorndi senga kenna ngi halata tay wo khana yino qabrunu yigonu yino gillihi lan ka hanun qabruma kimira Allah harena nyamar ne na kun qabrunu ina kumbuli ini wumba khotu benu gono ini buni undi rondi do tatetane na sawunya misire nyalin tageno misire kaga ne tagene qabrun ngane no khobe misire ta tagene qabrun kama ken sawra Allah harena nyamar ne na qabrunu ku wombe ini khotum bundi ini rondi tatetane kemra da kengolli qurayke ho ganyari da subuno na qurayke hesali daga nan kanema kata kane misire woni sigi qurayke ri Allah haren ka gumu keno mu'mina num mai kemra kun kana ko bu woni sigi kenga atina ken ora khen wonno kendi na kende tay kemra kebe gani sahal ar suhailiya taruku gumunda ikhbaran ko ni taruku gumunda ko ina ti suhail bun amr kembrenga Allah ra kengar ja badri nyangi akenda badri nya do Allah haren bate ora ko nanti badri gajange kenya ni jala hananga sahaba on palle Allah haren sahaba keni jalai kembrenga badri gajange keni jala hananga sahaba begara badri gajange ya anga ini ken darajan nan qora sahaba himenu gama badri gajange kembrenga badri gajange keni daraja qor khora ora ko nanti keni jalai ken jalan qorengani kemira kebe gan suhailiya akenda badriya nan kahu Allah haringa nema do kisinga kama ara gajange gabe khananya badri halle ka kebe gan sahaliya Allah ma kengar jaga badriya akema badriya ka badri dange halle gajango benu ganya gilu uhudini ara kun su ko mantenya ka sahal akema ya wunte akema ugabe kita akelli fati ka kebe gan suhailiya wagati kebera badriya nan kahu Allah haringa akenda wungita na sawunya akenda Allah hare ngaranta wonsu ko manden bide kenna nge hale Allah hare fati hale Abubakar kiye ken sunya joni Abubakar fati hale kemra Umar kiye kebe gani Suhail bin Amr ya akelli fati Umar kiye nyari akelli fati Umar kiye ni kebra kebe gani Sahal ar Suhailiya kubenu hoganyi qurayke Allah harengara unyamar nantina no ke gagiya ira no ke gaga Allah harenga nema no kisenga kama ken kibarenya haki kemira kebe gani ayuba al-ansari ora ko inanta kenyana Allah harelli kumutu nandiga tai ikara hokana wono kenda nyo men kanele ananda tai ikara kemira Allah harenda tirneya teli yokuna mina ira ko inande ayuba al-ansari akena yokumutu na sababunya qurayke akinya kanyi gantinta qurayke dinanta kanun kutunga kemra ira kona Allah harenda nanti ayub al-ansari radiyallahu anhu nanta kenyaro likunandiga kemra Allah haren seken nokui Allah haren taqamo Allah haren inna rajula ma'a rahlihi haythu kan ti yugon koni au kabili kenya ali kengane no khusu ay me yankanan no kemra kebe gani nyomi gumenga akema warjaga kita nanti Allah haren yanka kara na sawunya ayub al-ansari Allah haren likundiga no kemrenga Allah haren yanka ayub al-ansari kara radiyallahu anhu ayub al-ansari ora ko inanti atonya ni Khalid ibn Zaid kena to ka alle yu hana kena somanga kenya to ni ayuba
kembrenga waqili kiasa waqili ti ayuba hawa abul waqili ayub al-ansari kembrenga ya kenkili ti ayuba hawa kembala to en Khalid bin Zaid kuma Abu Ayyub al-Ansari lenyo kya aso make ken sababu yani ken to onyan saka kama haranga na to ke ko dongu anta tuini na sabunya atwiti Ayyub al-Ansari atwiti ken mosri kuma Allah ran yanka aken kara tar ko gumu na ko yanti Allah ran ga yanka kara ken da Allah ran likuntu nan da ya kamuyari aken kompe aka ataganteni na taga etazinye na woran kalen taga na hotaga ken kamundi dori ka taganteni ti dore etazi aken ka antaganteni kella halayari kemena ira ko inanti adiga Allah hare liku adu wara kamuyari adu wara kamun kompendi kembira Allah hare nyankano ka Allah hare la munda ma nanti ike sirani worranyari na sababunya iken jamagume serun wariya keta qirse woni dia gili yuwai wal mayare sir lambundungo ni riya keta baronya na hinginde wali jamani wal mamurunte na sababunya Allah hare ne mando kisenga kama aken jamagume dongu nanti kuna sir suga na ranan setu kamuni nan daro Allah hare mbate da wan okende ken sababura Allah hare nda mundu Ayyub al-Ansari ma radiyallahu anhu nanti ike sirani worranyari kemra Ayyub al-Ansari ara Allah hare likuntu nali wara worrani donc keni koni moy woy tar gum yonu nda koy nanti Ayyub al-Ansari tara Allah hare likungara worranyari tara Allah hare likungara worrandi worran kombendi keta aken kiluma sigiro kembate nanti keni eredia ma wurondi asaunte aranyara kongo hananu yimedangi kongo hananu yime yadangai asaunte ari meri nanti ke ya osaka la reno kamunna iki osaka bili kama bili bego ala haren kamundi amakata kelli manan ka ongitana keta ra ken wuron sunya amakata kangane keta akusaga giribaka kompen na ane nanda sau nana meki tatenga do kobi mbangin ari yakensu keta nanti ikunan sau bili bego ala haren kamuni kunan sau ken kama amagata ken sportene kina ya wate wike mori ilenga kare bane ayanga kata Allah renga ati iwa mun Allah rema Allah rena setu kamuni tina sabunya iken setu bili kama bilbe wa Allah ren kamuni ti intake munda ta Allah rena setu kamuni Allah renti anafamu nandi iken jamagume ike sireni worra nyari dinan ta kamunga na sabunya sirungo ni rike bate ser lampunde wari khirse wari nandi kunan setu kamuni awnyanu radda wai kemira Allah arenti a haigara no kube go ida ken fam ka ike mi wa munna magani to worra keri kenya Allah yani kama aken baigati ingarero ike ro kamuna ati kembidi basa imira kilengene kembidi basia kemira Ayuba al-Ansari aken setu kamuni kende ari idde maya ito kamuni Allah harengo worra ni kaito kamukeri ti wurondi ugane eterne eta nonunya kama ke sabura igo bilibe kama asena mar joy Allah haren kama ora ko nanti kombege atagandenti dore kemba doron ko mera sire serunga tu angane eterna kama asengo yerne dongu inyi terne eta nonunya kama puruke sena mar yere Allah haren kama kanu sabura itoke mori o kamukeri ti kotai Allah rikitai hoy jigine begay ma hoy gori yere jigine ke kamana jigine ke kara jigine ke ga kare watibe jigine ke jin joy kombe noni gili kenga ya bana kenna ko kote goy ma wati kenna bajo ti ko kote bana nyuma ken ko kote ko sagara kenra jige kane pruge jige ma bugro lakenga kembrenga tarko gumunda ko yinante ke wuro o makenge na sawnya irame ho gawi ma ira su jigeri pruge jigen kawa anama yanka worran kombeni himena yokebe gita ken hokka sunu himena irame begita iwa sutuni jindi purke jigen kata kawana anama yanka do bilinga worran kombeni kiranya watibe ira ke wuron sunya tarugum na ko nandi irame ho gawi ma ke wurori ira suka manten sahili na sawunya jikero kawana tawere mowe bo alalla kutu ira lamru mowe
Allah ra kenyura jima yanka nan kiye waran kombe na Allah ran ne mano kisinga kama ka ke wuron konya da wa kore u kama na sawun intamu da tora na Allah haren kita untamu da dagunga na Allah haren kita ikun sawabura bo kenya sawabu ni sa unya iwo iganen sorno Allah haren da ne mano kisinga kama iwo iganen sorno yana iganen soro iwo Allah hare nyoke muguni yana Allah hare nyoke muguni kembrenga Allah hare ira korosi nanti Allah hare yana yoke be bunara anda igane kesu igana nanyima anda igane kesu igana nanyima yana igane bekinai anda su igana nanyima kembra ayuba la ansari ari yakhi imai dune igane feu ma Allah hare ngana tla yigenga watiwe iwo sere wala ra yoke mutu yana sere wala ra yoke mutu waini Allah hare ngani kutengari kembra wotirne yana Allah hare nkitenga buro bangebe iwo kenyi gana Allah hare ngani bate akitunga yare no kubenu kemera wo kungu tunu ni iga imeti kendi ameri nanti wo barke nya mununu ti Allah harendo kella abate ito barke nya mununu ti Allah harendo kella abate kemere nga ito ke mori ma kotai wo iri yigane wo soro keni nyamagena ira nyamagen soro nande akin Allah harenga meken kota ira jabanyaro jabakay nyaro yigande ke nyamage ke kembra ira jabakay lay idi akin Allah harenga ira kina Allah harenga Allah harema hoyiga yigande ni ikulla rani gana yigande kina Allah harenga ucenda ki Allah harenga na yigande ntla wolemne ngala rayo kemutu Allah harenga ni bate akiti bate imano kenyi gana barka munde sabra ka ke wuro Allah harema hoyiga yigande ni birambe lemne ndo yo kengari ira rakemu ina haira ho mabu yigande gilikenga ya bane Ayub al-Ansari radiyallahu anhu abutunga kuti awurunte likata Allah harenga ati Allah hare ati imari hawa yo kenya nan mangasa oyigande ke o mayiga bate waraire maniya kono ma ho arai himbe gantalanda akanu mosiri ala Allah haren tindike kema Allah haren tara tani hakarin taun ti yigande ke ikira yite wa kasamu yigande ke kenya sauni ike mayigande ke ga kenyi tene kangai jaba ira jabanya kasamu yigande ke tikenya sawni ma yigande ke ga tinna sawunya ikiro malika nunyo gundale mawanya na wakati su bo malika nun kanta jaban kasamuna ken sawabura ikeo jaba iwa konini iwa jaban konni kema Ayub al-Ansari ateli jabani ge tel harami yanwa ala harante ayi ti harami he ti kullawa yana ka ikewa konni na sawabunya ikiro malika nunyo me gundale mawon wakati su kemra Ayub al-Ansari radiyallahu anhu atala haren ngani Allah haren koni gara jaban koni kemra ikemira koni imate harame na kai ikemira koni ikemen taga jabani gana lingidan halle kemra Ayub al-Ansari a hayra kella yurbe utu ara kenti mani an aranta on kuten suri makallengo kene amma jabani ga hilla kare ara koni ro Allah haren yabate pasa Allah haren da koyi nan dikewa koni ni na sawan garo malika no me gunda lema on wati su dongu jawan kasan kantali malika nuna kemra Ayub al-Ansari radiyallahu anhu agen kara jaban koni kella halakama kemra ito ke mori tar ko gumunda koyi nanti Ayub al-Ansari Allah harenga yanka kakeri keta madnan ko ira mukim basen da wari muki qorenga nari iwo yigande sorno nande anyana basi tar ko gumunda koyi nanti sere hana be kenya nengaro Ayub al-Ansari kara nalikina Allah harenga madnan kondi ira kento onsa wati genda Zaid bin Thabit radiyallahu anhu akendo yigande li akem pana hanaro yigande nali ora ko inandi hoga ne khairin gollenga serebenu go jopene nanya anga yini kunyawo barajo khoren kitana ho dambe salama on golle serebenu hana gawanya na ayin kunyo barajo khoren kitana kemirenga Allah hare sere hana bega da yigande nyana basu kenni Zaid bin Thabit arti yigande ke tar ko gumunda ko ina ndi yigande ke mani yigande ndambe ti yigande ke takula nda warante nyanyi takula aro qati aro nare na kende warna yigande kembira arti kenyi agartai arakina Allah harenga ati Allah harenda ati imma yanti tirali imma riqi tiligande kinai kembira Allah haren karajabi Allah harenti barakallahu fiki ta tarna barkirandi ngala arna duwa nyara kemre Allah re ne manu kisenga kama serebe no gono ala yane kira khaymu serebe no wana tum bismillah kundo Allah hare ila yane ke gaddome
a kenya ni sere hana himera Allah haren base aga diga Ayub al-Ansari kara kenya ni gane hana aga bude no woni na likini Allah haren ne mando kisenga kama kenna nge hale igani hilani begari ken Sa'd ibn Ubada yoke bugu aken kara na likina Allah haren tar gumunda ken ka kalen yaren ko nan ta ken kalle kenya ni soro hilani begari Allah haren baso Ayub al-Ansari kara sere hilani be yiganen gari na likina Allah harenga Ayub al-Ansari kara ken Sa'd ibn Ubada pora ko ina Zaid ibn Sabit aken panaraji sere be gatoki keni Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu akelle yiganen kini Allah harenga ne mano kisenga kama tarugumunda ko inanti aken yigandenyi huto na chemo nyile aken kalege dawante huto na chemo nyile kemra aken kare khalengini Allah harenga ne mano kisenga kama Allah harenda duwa nyura kemera madnan ko magiri sorohili wal masrosiki kotasu kunwa yiganen sorno na lakin Allah harenga sorohili masrosiki na sababunya hinto be go kendi Ayub al-Ansari Allah harenya yanka kenye kala harene jamagume kemira jamagume ngana yanka sereberi salama undi au wajibi na kama ana kenga manendema wajibi na kama ana kenga manendema aga na to abane mauniya da umai kiya saura madnan ko uraro mekiteni kotasu surahili masrosiki kuma iganen sorno na lakin Allah harenga nankahu Ayub al-Ansari qallenga itoge mori tarugumuna ko ina de Allah harenga wuce benya Ayub al-Ansari kara ka qasunyeri haqe qasunyeri Allah harenga kinya yano yoro misiren sikenga otimene Allah harenga gumu mu'mina numa yoro kun kompun sikenga otimene kembere ngati ara qasunyeri ara kenya nya Ayub al-Ansari kara kaken qasunyeri noni ko tasu sorohili masrosiki kungo iga nen sorno na lakin Allah harenga nankahu Ayub al-Ansari qallenga na sawya Allah harenga jamagume hatisu jamanya Allah harengure hatisu kembere nga agara wuce benya Ayub al-Ansari kara tarugumunda ko inanti qasunyeri ara kempa kenya yano ara qasunyeri haqe ara kenya yano bokena ngala Allah harenga sabati Abu Ayub al-Ansari kara kenna ngale ara sorohi liqi tundiga maka undigaro ikorembate na sawnya Allah haraga bulla hala beri ora ken saw ataron kama Abubakar kana gabulla hala beri ora ken saw ataron kama Allah harenyi me ayme bana mbugu ara Abubakar keta iri demba ya ho mabu na sawaye gabu mo beri bala harenga sabata Abu Ayub al-Ansari kara kembra ara serewara nandiyari korembate ara serewara nandiyaro ikorembate agara serebe warra tarugumunda ko yinanti ara Zaid bin Harisa ara kenqi aro Abu Rafi'i kusrohili Allah harenda kwaxi nantundiga Makka indiyari korembate ka kusrohili Allah harenne manu kisinga kama ara kamukaragi dirham ara kenya kiniya nanti unudu demati kenga kileni na sawunya anganati serero kore nambu makanali kentara musaka hale ara kamukaragi dirham ara kenkiniya nanka hunyo muhiliya keta tina idu qoto iliti ikorenga Madina kembrenga kebegani Abu Rafi aro Zaid bin Harisa bo Zaid bin Harisa aken qisa wala la khidang tundi ora qisan saw ataro kama aken ni koy ora koy nanti aken ko maun kite la halaberi akoma unga kite la halaberi alemna ma arima ahinyi ali hawara mosiri kembrenga alemna ma arima ibu ika ihawankandi nanti ora lemeke koyi innegan kanyari manda Zaid bin Harisa alemna ma manda sedni inyo men kama nanti ora koyi innegan kani kembra ne to gunende iro kure wa ligemu ken kure ko sagara lemeke riga nan liatai ko sagara Zaid bin Harisa riga nan liatai uma har mantin manta to idigaro bange be manta to serebe nuru riga kembra mansage kata hawenga na yango igara wuce benya wenga awuce la to mosri ora la qidangin tondi ora kun kibarin saw ataron kama kemera Zaid bin Harisa ura gaga Makka Allah ranya serebe gara kho ken Hakim bin Hizam kenya na qubo ken da qubo na ken koy ara ken
khadijatul kubra radiyallahu anha arakini kenya kem pagariyai ahagariyai khadijatu kembere ngara kini khadijatu khana rakini Allah harenga nemando kisenga kama kema Zaid ibn Harsa ara Allah hare inka ankita kemo yari bo kenga ya wati be amara hawaira qibaren ya mundu qibare libange udanga nanti ire me aw maka o kuma woni kema ya khanara nabur qore ka huma me na limaka iratu nan ta Allah hare ma ida ka ta Allah harenga nanti agana de mu jongo sui Allah hare na gagiya pour que ire me ke na bu kuma woni kembra Allah harenti ikenta ire menga ganiya imere men antana kenga ya ikenta kinyana ina lementirndi agana tiwura dia keta iganda gurbar gane ke ya hari andariya kalle men na tiwo to koyre kembra nga kilento mawura ndiga ina to koyre ken kembra nga hawen yagali hawen koni maigana lementirndi gamu helintari kembra hawen da lemen kri talin diga Allah harenyi mera kilengini nan talun diga lemena maniko kene Zaid ibn Harsai ati Allah haren komago igo kempa sono indi atawo imare hawawre ikenya kome Allah harenda igo kempa sono indi atawo imare hawawre kembere ngatira Allah haren sugandi amadu ngararo i hawake gilikinga yake serun kabako kinga mosiri kenya bana Allah harenda arega tikitenga na nyare tay maka bolontonge na koyi nandiketa ire meyani iwa qeyamutunu awe qeyamutunu o maremu gilikinga nya bani Allah hare nemano kisenga kama ara Zaid diga tikitenga Zaid ibn Harsa aw yarne tay makka de binondi na ko sirunga nanti ire meyani keta iwa qeyamutunu awe qeyamutunu kemrenga unya qili Zaid ibn Muhammad mawucheke be Qur'an ayanga yanka suratul Ahzab ken Qur'an ayara koyi nanti sire suga ta ansarare me donc kellanta yana alleme qewte lina Qur'an aya keta kanga ati wa ma ja'ala ad'iyaakum aw abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil ataqamu ati wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum tababa qirillemu kulanta yana are muide leme be gotanda bawa ken so ranta yana leme de angira ni wolle me ken tanda bawa an ko na wolle me ken tanda bawa kembra qewte lininga kelanda yana leme kembra qur'an ta kamati zalikum qawlukum bi afwahikum kembra ken diga mai ken asenya awo ken ko ni ta'ala ampankuwa ara kenyo ken ko ni me kelanda yana leme anti leme gabera leme kelanda an qewtunde kembra qur'an ta kamo ati wallahu yaqulu la haqq wa huwa yahdi as-sabil donc ti Allah to nya koni wa Allah yana kandana kilen kama gili ke qur'ana aya ga yanka ke ndangi halesa unya qili Zaid ibn Harsa kemra Zaid ibn Harsa kome ho ganyira ke menya ni kome na ko isirwa nandi kome yoni ireme kemra kunsu ko mante isuko mante ni leno ko mugo qili i hawa tonwa na sawa qur'ana anti ud'uuhum li'abaihim donc qari i hawanu tonwa huwa aqsatu inda Allah kenya tlunten allama kemrati fa illam ta'lamu abaahum kemra agama komu beno hawanutu kema fa ikhwanukum fi din amare mun qonani dinani keta gilike anya bane iraqi Zaid ibn Harsa kembalo nya khila Zaid ibn Muhammad kemra komu tananu beno i hawanu gamatui kemra yukun qili ihimenu gare qannen poro don unyo qili kinga qom Salim maula Abu Huzaifa kuma yiwo no ti Salim don himenu hawa ga mato yukun qili iqan horondanu yukun nkoni nan saw ukama wala himenu hawa ga tui kemra yukun qili hawa no ko Bilal ibn Rabah aro Zaid ibn Harsan ko beno hawa ga matui himenu gare qannen poro dongu yi kunto onya saqi kama Qur'an aya ngara kebe ko kenni kiyai kembira keddangi halesa Zaid ibn Harsa onya qili Zaid ibn Harsa ma akhir Zaid ibn Muhammad qari kembira ma Qur'an aya ngoni yanka aro Zainabu yawon qibareni ken qisangileni ora hosa awati ngana kin orna koni ko awati makin honne muradun koni gani kebe Allah hare ne mando kisinga kama ara Zaid aro Abu Rafi ara kunqi nan Makka tiri korenali ara kamukara dirhamu ara kenya kiniya aro nyo muhili kemra tiro kolli iro Fatimatu iro kenali Allah harelle nyare
sayyidatu nisa'il alamin fatimatu zahra aro kulsum atiro ken kanali Allah relle nyaaro kulsum aro saudatu bintu zam'a kenyi Allah haren kagume ora koy nanti khadijatu fatihale Allah renda wucenya nayi ama yaare tanawto ken balagara yaare bewtu kenni saudatu bintu zam'a kemira ara kenya wutu nanto ke khadijatu kenya sawuni abu makka na kento ara koy qinna nugo nanti iro fatimatu li aro kulsum aro saudatu aro saudatu aro kennali aro usamatu bin zaidi usamatu keni zaidi mele nyugon usamatu keni zaidi mele nyugon na sabunya zaid bin harsa keta Allah harenda kanyare yarindai kenni mariyatu kenni hoyai ayman barakatul habasiya Allah harenda kenya yarindai zaid bin harsa ka ayman kenya an qasa zaid bin harsa mu'siri arabun ma kemai basi yarenga na qaso yugonga kemai basi arabun ma kemai lebu kenya sawuni ayman anyi an qasa usama yani an qasa zaid ya mu'siri na sawunya ayman an qasa Allah harenyi ora koyo wala laqidangin tondi nanti Allah haren pawa abdullah aga fatina kubenu to ayman o kundi a fatina ayman to nan kaw nyome dantanu nan kaw dawa mi sedantanu ora ken koni ora laqidangin to kuri kembrenga Allah haren ma kana aga deta Allah harenga madina nan ya koy madina ko asaganta a fati aymanu akena Allah haren ba mun nalitai mamaka noni kembrenga ayman an qasa Allah haren me ka kesu dange halle Allah haren da yagndi zaidiya ken zaid bin harsai ala leme begda ken usamatu nya ken khili al hub bin muhib dongu akeni aymanu reme Allah haren da koy nanti aliti usama kanai fatimatu aro kulsum aro saudatu aro usama kusoro nagati Allah haren da koy nanti ulitu kunye bo kebe ganu ruqiyatu kengani Allah haren le nyaarenga kenya ndeni usmanai kembrenga Allah haren ra kilenkini nanti sahaba nu nan madina kembrenga ruqiyatu aro usmanu kunda hijranya nan madina nan sami Allah haren dige ngane kembra kenyi madina Allah haren le nyaare be gono kengani zainabu ya kembra zainabu nyi makka ke kota zainabu kina wadi kenda abul as bin rabi'a akema iga salamaw abul as bin rabi'a rai kema salamaw donc qur'ana aya bega ko ni nanti kahir ndo islami ya wonta iro mena dara ken qur'ana aya ma yankaina kemira ken qur'ana aya yanka halle Allah harenda harengara nanti zainabu ali madina rasay wara nan ya gemu nan dali madina kebe ga na abul asiya ala ko nanti keta ya wonta aro zainabu na ma aga salama watibe ira iya oke kontine o maya kurba sidiro mena ila kari ake kotan nayi o maka maslama wina ala relle nyaare nyaare tenga kingani zainabu ya kena abul as ala relle nyaare zainabu ya tenya ke ka ke kotai sirebenu ala rengra zaid bin harsa urani do sirebe aro abu rafi ken kusuru na dai ura ko ina da hana fatimatu aro kulsum aro saudatu kengani mu'mina numai saudatu bintu zam'a aro usama bin zaidi kemira kusuru na di ruti kui bo kebe gani mariyatu kebe gani ayman barakatul habasiya ura ken qisan sawa tarun kama gilala renga diga madina keda kemma kata muyini nanti harenna li dibate akenda kilelga abane ora ken qisan sawa tarun kama ora ko nanti abane da kunda tambini mosiri makeda ime sawi temure au kama na kalentangi ala ridu toy tunga woni na jinya ngani baga kamuni gayem paka keda saunda nyengen na lara kendo hono ne magamini nan pau bo ala rakenya barke adangani ni masama fatiye da kuma ariya kari kemra aymanu ke killeri kemra akendo kilella garu manwa akendo zaid bin harsa iri kadime kena yikundi garo Allah haren de bayambate Allah haren kurembate kemra iro aymanu qari kadime kilendi ura kilenya bani na madina kemra idiga Allah haren kore ida kunge mun nan yati madina kebe gana abubakar korenga abubakar le ngobe gani maka kengani abdullah ibn abubakar ya ken qari do khoto nan yati abubakar korenga ay kengana abubakar yaqu aro aisha alle nyaare aisha ken gota aisha nyaari
nan ka kuren kutenga kembra kengari to khodo nan yati kunga Madina Allah ren kore kebe gani Zaid ibn Harsai aro Abu Rafi kundiga tay ora ko nan Allah ren da kam karge dira mora kinya kiniya ke kilere kembra udiana ne Allah harin Abu Ayyuba al-Ansari kara kama Abu Ayyuba al-Ansari akka ke Allah ren tono qasunyeri haqe kempa le uri misiren sigindi nale Allah ren ka mun ko mun sigindi Allah ren kitana nyili kara wala la khina kinga ora khimo noro adde tayni ka kebe gana Abu Ayyuba ime tar hugumun sihe ayme kama aygra Allah hare njatiga gunya ni sekon sunya Allah ren da tar hugumun da atwara ila kana qibare ila hosari tar hugumun da ko enandi Abu Ayyuba al-Ansari tarawun kita musir ala Allah haren ke sunya na tono Abubakar khana ke ndangi na tono Umar khana ke ndangi na tono Usman khana ke ndangi na tono kemira Ali ke Ali khalifa ungati karamallahu wajha kemira Ali akenda Abdullah ibn Abbas ara Kenya amasader nga Basra lengi kota kira kena Iraki debe wato anti Basra kemira ara Abdullah ibn Abbas ara Kenya lasigide Basra kinani amasader nga kemira na Abdullah ibn Abbas to Basra kota kinde go haiga wari Abu Ayyub al-Ansari ma nan diga Basra kinai Abdullah ibn Abbas ya wono Ali khalifa unnoni kemira Abdullah ibn Abbas kinani Abu Ayyub al-Ansari jongo Basra gile qibare nga kinye Abdullah ibn Abbas nanti kebe gani Abu Ayyub al-Ansari Allah haren jati Madina ajongo indemo Basra akoma ali aga tindo wati be kebe gani Abdullah ibn Abbas ara jamambu ni na gemu komi tunganyu ngemu moome honora ko nan tan koto tunganyu wo yimege mo jama be ga buna gemu ko tunganyu agaro Basra noni kebe gana Abdullah ibn Abbas kenyi me lo sontengo kaberi ayme yankantengo kaberi kembe adiga Abu Ayyub al-Ansari adiga waran no darunta usawra na sababu nya kenya Allah haren jati hananga Madina kembe nga ariste konsunya Allah harenda ken sabra Abdullah ibn Abbas adiga wara ayme go kaberi adiga warano agara warano Abdullah ibn Abbas mebu kageri na Abu Ayyuba tawari kembere Allah ranya uroni gara lakenga tere hohoy yilenga kare kembere Abdullah ibn Abbas ara kensu ko manten kini Abu Ayyuba agara roni kombe geri noro honsu ara suko manten Abu Ayyuba al-Ansari lakenga tere hohoy ara kensu ko manten Abu Ayyuba al-Ansari Allah ranya Abu Ayyuba al-Ansari Abdullah ibn Abbas ra daro mosri na sababu ya hagra Allah harin jatiga ubenya silamin su haqaraw kendi ariste konya Allah harinda kemre Abdullah ibn Abbas qanare se konya ra Basra no mosirina daro birambe aga da qinde be ken qinde ga time ara kilemunu nanti wasagene agara kilemunu nanti wasagene sa Abdullah ibn Abbas keta agara naburebe kahuma me na kinai tambile wujunu dirhami ara kenya kinai kenna hale aro tanate kome yugo ara ken khana kinai nan ka hu kombe keri nor hon ara ken su kinai jamba asagande ara ke kama kingani tambile wujunu dirhami aro tanate kome yugo ara ken kinai nan tlana jamamu na warakile kome tunga yugo nganai sagena wasagane mobe warakile ke mori kembira kebe gani Abu Ayyub al-Ansari sahaba nunda daro agara jatiga o benya Allah harenda sahaba nunda toara kembira Ali dangi halesa Muawiya sidna Muawiya radiyallahu anhu akenya litaw khalifa oni kembira aken khalifa o no nyarsa Abu Ayyub al-Ansari kembira kallela kita aris sedin burawo Allah ra warja sedin burawo nukube al-Qustantiniya Qustantiniya debe yugo ari serin purawo kinga Muawiya keni Allah warja serin purawo nonyi Muawiya keni kembira kebe na kake Allah renga diga Madina agaro ka hana bere kina Abu Ayyub al-Ansari kana ka kenya ka barkande timra Abu Ayyuba adange halesa Abu Ayyuba dange hale akome yoy wono wati aflah kenya na kage wuto qiya kembira aflah ke kake yila ken kitengama aflah ke na toa kitengama sahaba qoray wa Madina wadi kana al-Mughira bun Abdurrahman bun al-Haris akelle kake qo aflahuma ara kake qo aflahuma wujine dinari
wujine dinari ala kenya na kage ko wujine dinari kenni na buri gabe na sawnya dinari bane lengi kota ke aw tambile wujuna valer ngo kene kinga dinari bane a valer ngo kene tambile wujunya kembere nga wujine dinari ala kage ko kenni na buri khore ala kage ko kembere nga madna gon sokora sima nan tawni le kage ala kage dabari no khubenu la hundenga na kunda barne strondi besu sima nan ti awni kota mun awni le kage ako sagara jaten ta goni madina nogondi serlam puntu gonu yino kore wonino kama yuma kembira ako sagara ken kore ara kake kuikunwa kore woni madina kinga ni demba yoyi kama yuma ga ako sagara kake kuikunwa kinga ya besu kabako ke ka barkande besu wa natana ina kita na sawnya Allah harenga ka hana bere madina ken ni kiyai Allah harenga wi kombi hana bere ken kombe na ke kayari kembrenga beswa na tana kake nye khalle donc akena kage ko gor korenga ken su dange hala atlana kage ara kuyi misgini yugoni kore go se ho mai kuna har ka mai kuma kembrenga yi madina na ka kote yiya ke ta ara kage kuyi kuma ara ke golle benya ara besu kabako ka brajo kor korengo kidene kai na sawnya kage ka barkantane kembrenga kebe ana Abu Ayyub al-Ansari aka ke lagari ke moyari kembrenga ke ka barkante madina kanuno mena Allah harenga ngaro ka hana beri madina kenna ngalaga wi kombi hana beri kenna ke kayari kembrenga besu kabako al-Mughira ro ke golleya besu kabako ro ke golle na sawunya ka ke wajatene ka barkante no madina Allah haren sehe wono ken sawabra Allah hare madina kanu akuma no jati Allah harenti madina kanun su ho fasamunte kabe gam paso madina kansui kemira tikeni banin najarin konka Ayyub al-Ansari ro ke ka kenna banin najarin ko rora ko inanti Allah haren baga yankan no kowe Malik ibn Najari ken soru kunya na kenno koy kemira Abu Ayyub ime na kenno koy kenna ngale Allah haren ka ge terenga kowe sahabanu hilibe ma ken sahalu rasul ya kunga ban najarin koy kemara Allah renti madina kon kanu so fa fasamunte keni banin najarun kon kai mannan kon kanu so fa fasamunte te keni banin najarun kon kai kemrenga ati kennan hale kabe go tokini kenga ken banu abdul ashhal ken koy ken Sa'd bin Muazi akengo qabla beri na sawnya Sa'd bin Muazi wala la khiddan don wala khingatai aken salamawonya ya khairinga qabla ni dinan da qablan sui na sawabanya gilaga salama ko tabe qabla mume isuka o manden salama wala bate da salama wa abu salama barke musiri kemira Allah renti madnan kon ka bani bannajarun kon na Buhari kemira ti bani Abdul Ashhal kunyo tokne kenna ngala tikenga na bunu banul Haris ibn al-Khazraj tukun kan khano tokne kenga kusaya qabla khoru wara ko ina ndi madina qabla nunya kapana tawo me kama agane kebe gani banu Najara kunsu tawunde ngo kunda baneri kebe gani banu Abdul Ashhali kun kana su tawunde kunda baneri kebe gani banu al-Haris ibn al-Khazraj kun kana su tawunde ngo kunda baneri kemira kunya ndiga tourism place nga Allah rente hila khari kabe go tokini kinga madnan kon kanun su fasamtendi keni banu Saida kon ka kenya ya ana taniya kenna ngale Allah rente ti madnan kon kan su ko manda suna kariye fi kulli dur al-ansar khair ati madnan kon kan kuten su ko manda suna kariye boke ago wati ba Allah rendiga arake ko jamabere adiga ne jongo e kare arake ko ni wati be sahabai wono wati Usaid ya kende qaneto na sawu ya kende banu Saida qabilan sirewai akende qaneto ko qabilan yungmena kingani Sa'd bin Ubadai ati Allah haren konira madnan gon kanun po fasamde are jate te kataro ko anya Allah garin are ro ko anya Allah garin kin ya bane Sa'd bin kin ya bane Sa'd bin Ubada kusa gari tan tawni na nyuro Allah harendi anyuro Allah ara Allah haren tin ata Allah haren dangan ati khayyarta dur al-ansar faj'altana akhirah ati Allah hare anna madnan kon kanun po fasamde anda ken jate kemira ando ko anya Allah garin anya ko mi kunga nya Allah garin ken koti kama hunne kin ya wati Allah ran karajabi Allah ranti awalaysa bihisabikum an takunu min al-akhyar kemira anta bakawa anta ngum bakawa kanu be kasuwan du benu ga jate awo kundi kemira kanga wenyo madina kun to me mako ka ku benu toronga ko awo kundi tel kenta abaka
kinga ko bani Sa'd ibn Mu'aza amma sai ya karate ke mu baka na sawunya Madina kan gabe yana kabilan gabe yo Madina bo agara kabila nun naati ko kabila nun naati an gungo kundi kembere nga jate nga na agara himmenu jate an go fasamun tindo kina ga himmenu me to ngwa kuma mani ko ni kama Allah randa jabi kai ati awalaysa bihsabikum an takunu min al akhyar ti hosuwanin to tela anta baka ga wari kundwa tela ken ta baka fasa Allah randa ko idiga men lagare nandi Madinan kon kan kuten su asuna khairi lansar nun ka asuna khairi kagira ko fasamun to ajate ken misalin wa khomi sahaba nuku asuka humante sir fasamtunye asuka humante o giga asuka humante na arjana dungoye ka Allah renga surata mi bejate ko tabane kemirenga fasamtawo kun khana na sawunya kun tongo kemirenga kun surata mi kun tongo ni kun da daraja kita ga mahimman to ko kun khana fasamta ga mahimman to ko kemira jate nenga na ya aga na himenu jate ara tongo ni haraga ne Allah gare an ayi an gun khana faso ga mahimman ko kembira kena Allah rena kinyan yana jabe tela anda wasanawa kubenu wasugandi an kun kundi tel ken dara wasanawa kenya bane Sa'd ibn Mu'azi kenya bana Sa'd ibn Ubada amma jabu kitakari adunge tay kembira wala lakeke agillo o lengi khalega sinere Allah gana dunge tay kotatana harsa Allah hare Madinan ta ga yin panamu kabaru benu gadangi wala khimona na wala ke sawra fame go kitane kembira o lengi khalega sinere o duwo yana اللهم يا فرج الهم ويا كشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء واتنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيدة